Hello guys, no to na phai Kaham Phrung Kaham tu channel ke tini bo dol ke chumelina naro naye nukna tawo jangai ning plawo bo tawo jang berai tumom bo jaga han Lalbagh Botanical Garden yo ke tawo naro naye nukna jaga tung thoma kan tongo ke bo tui kraithayo waterfalls bo naro naye nukna tawo tui stop ke bo time to time bo natural waterfalls ya artificial waterfalls mon ba pandawo time to time boro tui ro bai thai rio tui bai thai rio mon somu yo kroke video record yang thamon ba pana ta no no rimeya khabuni ba panda na ro video no blog video phainai na ro biskaw na soi toni blog video no na pa ha full bo je area bere mo pai rinai tini o ketre video stamsla yamon ba panda khiye bo sisa video bara khiye no jo to bai khiye nai leinai ke boro ni tui bai khai mo chung ya go nai leinai khana ro nai toni bo area tung thawo bari khena ta sarui ong tha ke 5:30 yo tui bai khai ri un sau ke ta 5:30 le ka to swa chu ke tui bai khai ri em tau khem thau yamon bo pando trem sa tai mo thau yo nam sa tai mo tui phai ri ona bo sima ya khong ye tong thabon bo pando am naro sisa diskam lok no nai soni ma khedi ke tinile moha pho nai ni ma kroi nai ri awon jora pho bang ma bere nai tong bo area wo bo dikhiem no no pa ha bo area bere ye pho nai jang bo area be tractor se bo de par thang ye tra jang bo bang ma tong area khabon bo pando tini ni video le bono no khnayo ang blog video pa ha full video phno pai ri nai Lalbagh Botanical Garden le break yong phie tong aboro no narobo na yesimi nai ke malai no bai khnai ni video jotono Phrung Kaham ke no jotono video no rai samon ching ka tho yanjora nai temon bo pandawo no jotono khakchang